ahun laya inang veve boka ramri boina le in khel bai polteang voina home minister in press meet e koma press statement atangin England fans chaklo thin rim molutuka kan lut dai donane chumi main asam ho dot soi kan man chua tangin tranteang kan tarlan tongin tun boina a media ten anron khuk pui berchu ramria thil puak chungchangane inrin nia voi ni puaka pathiani jing khovar marhatin voi khat dang ti pualeni ti hini ati tu te chu hriat ni lo ma se mizo thil ti angin an chua nikuma school building a puak thei thil ti puatenen khan ron soizomin kha mizo te ti ni anti Hindustan Times NDTV le National Media lian atanga Assam media zongjong in thil puak hi Assam ram chunga thlengani tin an chua hei hi police ta soidanani anti hlom mase somehow thu soi hi ain mutader lo mai Times of India in Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma thu soi anron ti chuak velea thilpuak hi kachar bul Mizoram lamathleng ania miron ti trai antum na tepo ani mai thei Mizoram police ten he thil thleng hi an chui zuin arinoma kan police te chu an tol kir pha don chuang lo ate ane DGP thu soi tepo kantar lang to mi puile building te chu puak thei thil mangin ron bitum to su tin mizote min ron nge na mase chief minister in thil thleng chu Mizoram lamani atile ta dai thung police te hian do tan soya media lamin an ngai ventak via wa chuan an dot soi chui zui theilo na turin chief minister hian Mizoram lamathleng angin aron chuale ta dai ani mel taber kan buena hian thiam lo min chanti rantum dante Assam media hovin tran lam nei rana thuan puan chua dante hi achiang tareng mayane heba ka hian Assamin Mizoram ramri veng tu te puan in an chu sakin anti chiat sak nia soichu thudik lo ani boka puan in an chu sak engma ahom lowane nimina chief minister hova cabinet minister le sarkar mi poimo dangte thukho min alo rel tongin Voin Khan Home Minister Pulal Cham liana chuan Mizoram le Assam ramri buai chungchanga press briefing aneya press statement atanga alandanin ramria police te dan niya akap masatu chuni dulo maila inka atulani chuan kanin ka pang ti hi alaimu ber chune Assam lamin miron ka pani chuan kan rive trek to maidon tinane heti la hian MP Rajya Sabha puke vanlal venan ramri thlona athu soya chuan helai buena hian sarkar tol ngai lowang ramle nam chantur hian tamle tlem lamani lova mizo pahni hian atop kho ka chuan vai somli kan ngamane Assam ho hian minron ti buai ngam le tolo na turin kanin buat saya hei hi kan vat chole vauna ero chu anilo tunanin kulrina hian omreng tir kan tumlo atia hei hi kan la soizui le donia Home Minister chuan ramria police thahnem tak mi puite thlamuan turin anom toa atu langa ti chakle pui turin athei angatam thon belani anga adang tepo inral rin tir turani atia anmamo tepo sarkarin ngai to sakzela tum heba ka hian buarchep khobula puchal heba ka hian buarchep khohuana puchal chunga huan thlai Assam lamin anron ti chia chu inza lo thlak anti thule zangna dom na peturin Assam sarkar an phut tiatar lang boka Assam sarkar hian kan ramani anti awangin anpek chu arinom lem lo amai ro chu hei hi he boina chungchang soilan natan man anita ome press statement ba ka hian sarkar thu chualama Assamin ramria minron neke anti na chu chanlet na kan muta chi alova Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma tharuk chung vel chu ramria hian buaina kan nei towa kan ramri veng hima Mizoram anron pon lo na turin veng tu te kanin da atia Mizoram Chief Secretary in Union Home Ministry a Assam lam hian Mizo lo nei tu te thlai anti chiain dan kalin inansa tinazwal ko toa hei hi chanlet natan kan ringtlang ta te po ani mele Assam hian dan pui hnuaya kan ramri ni antia andik mel khup mai mase chinchang hria te chuan kan ramri hi Mizo te minron mi alovin anrin vengota
keini tan pomchi ani lo hrim tinan soi thina tun boina bi ka hian Assam lam dikanin tiviau lain hemi chungchang hi chan let na omlova ni lainia all party meeting a kan kaldan tur chungchang hi chu chhop chua be seyane Mizoram le Assam in rina Assamin mathar lain boina le harsatna anron siam thar le chu kandem takzetani ti chu press statement a achuang kala hemi chungchanga hian Assam lam thusoi media lo langtenen thilin mulo pakhat tawma Hindustan Times Starlandanin Assam thu nei tu te chuan Forest Department kaltlanga ma anlak na tur hi Mizoram po hriati ran ni antia press briefing a hian bial tu MLA in ramri kan chei thra a chumi zul zui chuan Assam lam hi anron che ve zui ta nina soyane Home Minister in media te machonna hian mimalemo po langemo ming thatlak tumemo in chir the na nemo man chi ni lova namanga kan tran rual na tur chi ni ti tarlana ni ramri boina hi chu politics khelna tan kan lo mangkum khuwa to a bansan a hunta a ming thatlak ti la ya telta ka chuan Chief Minister malak na in ramri buai po chin felanita ti te kan bansan don ta niom takane nilani hian Chief Minister hovin tlom ngai po le kosan thruai tu te an thu khom le dona ramri buai awanga engemo harsatna alo omani poin mi puite tuar chel taka om turin Home Minister chuan mincha boka he press briefing hi mi pui hriat tur soi chuana tan cabinet ina duana neya hriat atana apoi molai ber Assamin ramnek tuamin pukara hian engtin nge kan ramchin diktak kan neile theyang ti lamruwa manna chu statement a tel anita chi alova mase MP thu soi kan tarlanta ka trangkhan kan tran fung tur chu tol lo ani mel tabera hei hin ni lainia all party meeting a soi chua ani abei seyomane Assam lamin do tan soina sat kara Mizoram lamin thiam lo kan changmek ni na langa state dangle national media ten antarlana satber thilpuak chungchang po chui chiana thu dikhai chua angai hle ni na lang he thil thleng hi mizo te tia anpu faivek maya tharum ne na rol ra la che thinanga min chuamek puwena thu soi thlamin halsak huan thlai inti chiat sak hi keini mizo te chuan kan ti ve ngai lowa Assam ho omai mai hi an engma kan ti chiat sak ve ngai lo pathian le mihring mit mua te khovel mit mua po thiam kan changani ati nen chuan ain mil theitlat lawane nikoma school building ti chiat na min pu to a tuna min pu le a media te hian ramria in nek na ti borvela in tu tenge tharum ne na che ti chu anron ngai ven du jok tlat wangani a in kal tak taka Assam lam thu soi hlir mu tu ra om lain Mizoram lam thu soi ro chu mu tu rom velo an ram hruai tu te an trong chuala in keini ro chu kan trong chuak velowa kan ngoi renga wangin thiam kan changti na po chu anilem chuang lo chu wangin euro lama England fans te chetna ludai te hang football alo hoe tin euro final main rampum an lamup mupa ma se no moi berin rom lama pan leta ka chuan an tuile vak lo ni turane tharum thona chia an hu chia ta hlau thung euro final a an chak lo nuwa khan England fans te chuan Wembley Stadium pona Italy fans te an lo changa korpol ha ron chuak te chu kutan lo thlak ngal pop pop maya tu tengen ni ti tele engpoi ngen soi ti lam kha an clear ve vak to lo bane in kheltran main England fans zinga ticket chang lo te chuan pon lama buaina an siam nual to boka thingle traffic light ta te lonin an nampuan zarte antara London police te chuan mi somli pakua an mana anin nor boina hian mi som pakua ten liaman tuarane hei hi ticket changlo fans ten Wembley Stadium a lu an tumwangane London khopui mun than khat Leicester Square ti Borvel te phei chu bol hlo mun puya an chantir nge nge a an chaklo chana hian an player final hun top thlen ma zonga pathian te naw ang dewa an en thei tur te chu vun ronga wangin an musit zui ta boka penalty shootout ta hian mihang player pathum Rashford Sancho le Saka te chuan penalty an thela Italian champion zui ta a Twitter lama heng player pathum te diriam na hi adar na sa hleya
FA chuan andem thu an chua angai hialani final trandona Italy namhla an ron sa Wembley Stadium khok rum turin an lo bu khum hlua boka semi final a khan Hurricane an penalty a chui main Denmark goalkeeper Kasper Schmeichel chu laser ring manga lo chun ani to boka buaina dang an siam tenen UEFA chuan England a football thu nei tu FA chu bouncing ni le sanga alo choi tir to bok Italian hun rei tak nuwa Euro no moi an choi ai main England fans trend khate chet na hian soya hlo tamama jok chaklowa pianga buaina siam chiang hi chu khoi khwa poin kan kola England fans trend khat hi chu sa panin awanga an changkang bik vaklo England fans rawa sap ni velem lo te hi an changkang dai zo ke kan ti na mai ani ye